Hi! Good morning! Maayong adlaw sa tanan. And welcome to our dirty kitchen. Literally, dirty good siya. Maayong May 6, 2021. It's Thursday. It's a sunny day. It's a beautiful day. And I woke up like this. A face you cannot afford to look at. Wow. We are preparing for our dinner. You know, only rich kid can afford. Wala man po na may sabon na utan may sabon. Hi, Jocelyn. Gap Dang, Dari, good morning. John Flux. Alea, Reka, Anthony Gale. Normal na guna sa amo diri magsinggitan ay kaya mga tawo diri bongol. Everybody's bongol. Dinner. Yeah, diri sa amo bali amo dinner, ang amo pamahaw dinner. Ang among dinner breakfast. Roy Fernandez, Madam Bing Libby. Welcome to our dirty kitchen. Literally dirty with no renovation. With no renovation. Nagkuan dai kami ron nagkuan mi nami bagong project karon ba. Among gibutangan og gamay nga partition ang amo nga property kay syempre because magkaagaway na og yuta para sa pangamang property. So what we does is among gibutangan og gamay nga partition in between the the property of ours and the property of the neighbor. So among gibutangan og kana naayo partition diha kabalog unsa na mga cases diha. I don't know the purpose-driven life of these cases. Hi, Annabella Lopez, Femi Fiel, Delia Barrera, Alice Roland, Ray Diot, Nikita Paula, Cherry, Marinel Honorable Cedric Laguda, pa-shout out, Matias Cañete Jr. Birthday today. Love. All Don, Mingli. Gipicturan ba ya ka sa ako nis kahapon ba to? Kahapon. Ay kagahapon. Busy ko kagahapon niya. Wala pa ko itulog. Stress ka ay init kay kagahapon nag-decorate me open field. Baling inita sa lugar. So lata ka atong nawong lata og dunot na kaayo di na madalag rejuvenate tungod sa kainit. Duha ka event ko kagahapon by 11 to 1 nag-MC ko og kasal dito sa Libho Dawin, and then by 2:30 down decorate og kasal dayong yaya ko sa bagong kinasal ana ragod na. So muna akong bagong project karoy the partition og wa ko kabalungan yung gibutangan na diha. Ganyan talaga ang mga rich people. We have so many projects inside our house. So, ayaw ra mo katingala kay normal na guna sa mga rich kid. Teresa Maghanoy, pa-shoutout isay ni Chabelin Tamtam, taga Del Prado, La Desma, Santa Cruz, Tanhay. Kay hapit na ang fiesta kay Father Alvin Sumagang Alipin, and inom na punog Tanduay 5 years, correct. Tanduay is the best pangkatulog, ilabi na sa mga pareho na ako nga di nakatulog kay cesarean lagi unya bag-urang na kuan ni akong mattress. Madam Geraldine, kumusta diya sa Hong Kong, dai? Stay beautiful. Naibalig yung laki. Ay, nahurot na, sold out. Bartiniana Ferdinand. Si mother is preparing for our sumptuous breakfast. Kaya inside our house, we used to speak English because people here cannot understand English. Very, familiar to my senses. Madam Adeleave. Baho laging tai. Nalibang dagwining baboy. Ato sa i-check. We have swinery. We have so many business here in our property. And it's a junkyard, junk shop.
Gamay maguni among lugar diri so ang mga props. Just scattered around, just very normal. Muna yung baho kay nalibang din yung among. This pig is coming from Africa. Baho kayong tayo, wa pa nalimpyohin. So na siya, Danilo. Madam Adilip, salamat sa 100 stars sa tanang mga star senders. Matias, Davao City, Colt, Timbayako, Matias Paosto, Cheeky Bam, Clang Clang. Hi. So kaganiha, dugay kong nakastart kay nang hingo ko kuday. So atong stand karon nga gamiton is tanduay. We will put it at the back of our cell phone para mo tindog ang atong cellphone. So, ano na mga rich kid, you need to get a bottle of tanduay, put it on top of the table, and then you pasandig your cell phone. Automatic. Automatic na tumba. Hipusa sa naging angat. Di siya pwede, hiposol ko siya kay doon nakaisya sa inununa na agoy uska pamilyang maglalis kay wa na makaon. Nawala siya kagabi eh. Nawala siya kagabi eh. Madam Adela, around Juez. Happy to see you. Liza, Albert, Olita, Nikita Paula, salamat sa 45 stars. Lynn Miranda Juzoy, kay Merna Alma Bluma, salamat kayo sa 75 stars. Emeline, how are you my dear? So for this morning, we will eat. Join me in eating a prestigious, not a prestigious, I know this is your favorite. If you're a real Filipino, you will eat this. And this is what we call inon onan. Nga valarady. Lisil Umboy. Madam Marcita Pescos, how are you, Madam? Jasmine. Zane Velasco. Hinara Diaz Leriendes Upper Lepayo. Wa pa siguro siya ang almusal, ma'am, correct? So, kinahanglan siya atong taguan kay we're eating fish and cat love fish because, you know, cat is cat. Con Stubbs, Adaliza, Chabelin Tam Tam. So, we have tando ay ba? We have inon-onan. Mukhaon ba mag-inon-onan or only rich kid can afford to eat? And we also have Pinarito and we also have chicken egg. So mga unta, so bahaw ang atong kanon karon. It's not fresh from the farm, so bahaw siya. You need to eat bahaw every day because bahaw every day makes your body healthy. Madam Marcita, salamat sa 50 stars. Kaon sa ta. Focus sa tas kaon kinununan kay lami kaayo kinamo. Dili lagi na ang mga isda. Pagkuha niya isda ng kuan. Ang inuuna ang lami ani is sabaw. Sabaw sa inuuna. Sama na po. Share. Eusebio Omila, pareho tag favorite dahil inununam. Inununan with lugaw, lami po na siya kaayo. Pero karon inununan with bahaw. Minga Hylar. Abrianota Lopez.
Nay, mais. Nay. Hello, Madam Marcita. How are you? Gingging ka time. Chabelin, Maris, Mediano Mindak. Nakakauna po taan ni... Hi, Day. Kumusta ka das imong work, Day? As a manager. As a manager. Derry. Kautag inununan, Day. Kay natablo tagkaon atong karne atong kasal ni Ninyo o ni Ivory. Wala dyan, makulapit inununan sa. Kapag isla tabak. Hi, Adelina, Anton Villar, ay, from Bangkok. Ito nga ang nagmait. Correct, Day. Nami, Day, kay bagong kuha, Day. Presko kaayo, Mares. You know ko, Day. Di kalupig tong tuorang at nung ikaw last time, Day. Lami man to, Day, pero kani inununan, Day. Tumpaganay gunig bahaw, Day. Wow! Ong King! Salamat sa 50 stars, King. Ikaw talaga yung mayaman kong friend. Mary Jane Abastos, Remigio Busher. How are you, madam? Been so long. Wala ta nag-abot ni Rip. Nantay ko anang mais, madam. Lamit ang mais ay sa IC siya. Gina Tahada watching Madonna Hospital CDO. Uga for life. Argawanon Mariente. Minga Hilar from Toronto, Canada. Thank you for watching. Sarah Rakitera. Windulin. Adela, the best yun. Ang inuunan, the best. Motorapir is Caro. Nami kay King. Labas kay King ga. Kung ano iyang tabaw. Kaya pa. Galatabs mantika. Lamit tayo. Kabang ko niyo ito. Hi, Matthew, Mark, Orag, Pabro. Kabang ko. Kasi Wala na sabang inuunan na. may naman. Muna to? Agamay. Naguluan kong sito. Tuwas trabaho day. Tipon-tipons. Ako kaubag kaon kay si Evelyn Brackenstone. That's the name of my mother. Evelyn Styla Brackenstone. Pwede siya sambo. Sambo ang kita nga mais. Ato ni Day. Bahog. Hindi na bang usara, guys. Actually, na inuunan. Sabaw ko ilami sa inuunan. Halahago. Dito na. Chona! Dali na! Ginoo ko dyan. Lamit to magkaon-ani dito kung karaang lamit sa daling ipatong ng tiils bangko. Ni mag-abot ng tuhod o sula. Emily Maramos, Baby Rain, Enriquez.
Kuha na ni sa atbang tiyon. Alayalin inopya ilos pa dahil. Dali siya mamahot. Tag inunan dahil. Unta ko nakasosyal na ako. Ongking. Mura manggihap. Anak man ang mga rich kid. Basta mamahaw gali. May dapat katugong mga expensive nga outfit. Mga LV. Mga Gucci. No, pa Gucci. Pero kung ano siya, islang na siya sa Gisi. Gucci. Gucci. Islang sa Gishi. Analisa Kimbao. Hi, Madam Mary Jane. I miss you so much. Greetings from Oklahoma, USA. Soking Ayonzo. Salamat sa 100 stars, Madam Mary Jane. Kanang inununan nga giun-un og mga pila na ka days kanang nilatab na gali din. You can see some oily particles floating on top of the inununan that makes the inununan the best inununan in the world. Maria Luisa Ilnacin, shout out to you. And of course, to the ever best Nonoy, shout out kanimo nga naa na karon sa, if I am not mistaken, Spain, Italy. Di ko kabalog mga kuan good countryside. Hi, Miss Nonoy. I like your post. Ganahan kay ko. Your mind is very brilliant. I-follow na ninyo si Miss Nonoy. Ano siya, mga patama sa kinabuhi, mga hugot lines. Na ito mong og tuyo ng iyang mga post. Dili pareho na kung I post without anything behind. Charot. From Cordoba, Cebu, Joy Gomez, shout out kanimo. Pamahaw itlog na pero amo pamahaw dire alas 10 na day pas mo na tanan tibok kalibutan. Rotafer Iscaro. Dennis Ibo asla ko madam kung unsay feeling anang magkinamot og inununo niya naka LV. Oh, the feeling is mutual. Dennis Ibo, when you eat and you're wearing your expensive bags, you're wearing your expensive shirts, this is only 110 pesos near the Mercado Publico Zamboanguita. You feel so rich early in the morning, so that's what you're going to do. It can motivate you to eat a lot and to share good vibes with the people while they're looking at, oh, Ma'am Ellie is a rich kid. She's wearing LV, Lumang Vag. Siyempre, one big happy family, eating together with my mother, o diba? Cleavage kay si mother, abot na siyang updo. Cordesta. If you want to inspire people while you are eating, wear your expensive outfit. Because sometimes I eat inside the car. Yeah. That's normal for rich people. Kalami kayo sa inununa. Hi, Maria Luisa Ilnacin. Thank you sa 50 stars, Madam Lisel Umboy. Miss Makadaya. Basta inununa ng kanoy, naong king. Lami igod dili giundang day. Lami na lang masig atubang anang kaldero. Jocelyn, Maria, how are you, my dear? Region Somoza, unta tanan naka-LV. We should. You should and you must wear expensive clothes. Sometimes you need to bring your bag with you when you eat and put it in your shoulder. Yeah.
Something like that. Daghan maka-background ng Eli sounds. Manok nga patuka iri nga gigutom. Hi, Yeki Gongshi. Hi, Chin. Kumusta ka, Chin? Daghan kayo, you know, when you live in the province and you belong to the elite rich family, you have a farm, a combination of farm from your own property and the farm of the neighbors. And when everybody's hungry, all the animals shout out together and they make a, authentic real sounds. And nothing compares here in our provinces of the Negros Island. Hi, Dong Andong! Kumusta ka, Dong? I miss you, Dong. Wa na guta nakita, Dong. Minyo na gud ka, Dong. Nakita na ba kung na kay gwapong kauban this gym, Dong? Ipaila-ila ko ato, Dong. Tirahan mo si Mingming, ma'am. Yes. You know, rich people, when we eat, we usually, the food is usually divided into pieces. Some food is intended for the family, and some food is intended for the cats, dogs, dinosaurs, anything that, cockroaches, chicken. Ingon anak mi. Salamat sa 50 stars, Madam Ching. I love you, Madam Ellie. Sige lang, enjoy the food. Jocelyn, salamat sa 100 stars, Dai. Thank you, Dai Jocelyn. Joy Gomez. I like Ma'am Ellie. Simple life, but happy, yeah. No need to be luxurious. No need to be somehow, whoever you are in the society. It doesn't matter at all. The most important thing is that you are happy with your life, and you're living with a happy life together with your family. And your family is also happy with you because you are together. You are not separated by islands and islets. So one big happy family, because the family that stays together has one Sudan. Maya Lucet. Tondo lumag, yami kaayo. Correct. Lami gyud kaayo. PC sa kalam. Maayong buntag kanimo, Madam. God bless. Inday. Nindot inyong balay. Yeah. That's under loan form. You know, this house is renovated because of loan form. Very normal to us Filipinos who are earning just 50,000 a month here in the Philippines. So, not a big deal if you have a big house. If you consider our loan forms on top of it. Ivy Villarico, good morning, Ma'am Eli. Gigutom ko glantaw ni mo. Andom, sure, ma'am. Ako regalo niya, ma'am. Mo graduate na baya ko. Maulagi, di na manggug ka managad na ako. Kay Minyo na manggug ka. Ingdara niya ko dong kung mag-graduate na ka na. I'm so proud of you. The last time we talked together, when you are undecided to pursue or not, and we drink bottles of Red Horse sa Babos Place, and I guess that was the last intimate bonding that we had. And sira kong galantaw nimo, and I'm so proud and happy. Kaya ang imong mga words sa una, it comes to reality. Wow, sana English. Florentine Hikatan, Annalisa, Balaba, Richard, Wina Alap-Up, Emily Archis, good morning. Madam Rufina Adler, how are you? Florentina, our sudan for today is E. Non Onen with Louis Vuitton t-shirt. Yam Ada, hi, Madam Rufina. Kumusta ka diya sa USA? Chill, Middleton, Ilocos Norte. Joy Gomez, thanks Ellie for recognizing me. Yeah, don't you worry because as far as my eyes can read all the greetings and shout out, I'll try my best to shout it out. Last. Ano naman yung siya? Nakabuhi na po. Paul. Yung kapkaw yun na. Meron ka rin. Bunala naman kasi magpabuyag. Hi, Madam Rufina! Tapos sige, preso mo. Tapos, ano kung ginawa na siya. Wow, are you coming home to our beautiful place? See you sometimes.
Winchester. Hi. Nimpa ni Palar. Green plate, madam. Good morning. I choose green plate and green table covers because it can give you a good eyesight. It can relax your mind, and you know the retina, the eyebrows and the lashes can relax properly. Wow, madam. Sige, when you go home, and if you have extra time, all the gays will visit you and we'll have a tanduay party. Lucy dear, Richard Canoy, kalami sa imusud, Julie Marin, Bing Lindo Similatan, Annalisa, Jelay. Tiwas ako kaon ha kay magtabik taron ka dito sa. Aral sa ako ma. Yeah. If you belong to the rich family, everything is branded. Yeah, this is plasticware, but it will cost you 1.5 each. The brand of this is Fortune. Are you familiar with Fortune? That's the brand of our plates here inside the house. Fortune. For you to avail this, because these are limited stocks, authentic product of Fortune cigarette. Are you familiar with that? Before I will continue explaining, naagwisik panguhit na ako sa likod to ara o. Hey! Say yes if you are familiar with this. Before I will continue explaining behind the history of this plate. Yeah. Kabrinda, ka-Auntie Brinda nga tuag Germany. Madam Yam, Kati Brinda. Germany, madam? London. London di ay Madam Yam, ag nurse. Bilang ka din malabo di eh. No. Nasikuan. Nagbantay dis. Ano sa'yo nakuha? Ako ko balo. Ito ano mas police kay si baby tas police. Scarlet grapes. Yan ko ano, ipasisis taas mo siya nakuha. JP Makalintal, Ma'am Eli, thank you for making us happy. Makalingaw kay Ma'am Eli, Pampagood vibe, shout out sa Banyana family, thank you and God bless. Sure. Couple days maabot me that. Wow. Take care of yourself. Is your husband joining you, madam? Ma'am Eli, same to LB lovers, Mami Green. Okay, so I will continue explaining to you the history behind this plate. This plate is very authentic, original, and what we call limited edition coming from the Fortune family. If you want to know how to avail this plate, because it will cost you 1,500 each if you cannot avail the promo. Yeah, inuna itong soda and Scarlet Grapes. You're welcome, Annalisa. The moment you will buy a pack of cigarette of Fortune, don't throw it away. Yeah, don't throw it away. And down. Don't throw it away, and you need to have at least 10 pieces of Fortune. You know, the packet of Fortune. And if you have that already, just wait for the delivery of the panel. The panel of the Fortune cigarette, as many Fortune, you know, that you can gather, the more authentic, expensive plates that you can avail, because 10 pieces is equivalent to one plate. Yeah, that's under promotion. Right after the promotion, if you want to buy it, it will cost you 1,500 each. So that's the secret behind having this very expensive plate called Fortune. Yeah, Fortune. That's why if we have visitors, rich visitors, we're not scared because we also have expensive plates, green Fortune. You know, that's how you pronounce it, Fortune.
Got it? Ama, nanap ng iring hurot atong sudan ron. Buang buka. Sige, bunal ko karon. Wala. Ellie, pa shout out from Barilo, Cebu. Maria Socorro Rovo, shout out kanimo. Hi, Dance Michael. And malapit here, Ellie. Shout out sila Genesis, Mama, and Inday Taba. Maki, I saw you last time, kagahapon, sa Kamanhag Church. Yeah, muna to akong kuan trabaho dong iyayas kinasat. Salamat Meli, natubag na gud among pangutana ni Narcino Dado. Yes, ma'am. Uban siya. Take care, Madam Rofina Adler. Napa kay kuan ma? Bear brand. Pautangas ako. Yeah. That's how we do it inside the house. So we want because we have a sari store. Inom baka. Lamig inog init. Butangit ako ni Buna. Di na naman ha. Dara. Action na yan. Sulang. Hagin, mabuang sabtag sinuyop sa fortune cigarillo. You can give it to your neighbor if you are not used to use fortune cigarette. May Melabi Hero, Insyang, Camilo Rodas sa mga unta. Come, you can join me. So, Zari store. So that you will not break the chain of the family's business. If you have something you want, you need to pay for it. If you don't have money, you can list it. So that's how we do it inside this house. Jack Cole, hello idol, shout out kanimo Sirag. Thank you so much to all the star senders and to our 88 viewers left behind. Thank you for watching. Reinhardt Yagma, hi, Saudi Arabia. Watching from the bow, Maria Luisa, pa-shout out sa akong mahal na si Robin Mantalaba, Talandron from Cebu. Hi, mahal. It's coming from You cannot understand. You need to jump first. Rodriguez J, you're always coming back. You don't know how to understand the situation that we have limited Sudan to die. No. A bad cat. I said, please don't. So you need to jump first. One last time. I will give you to the zoo. Scarlet Grapes. How to give stars. All you have to do is to proceed to the comment section, and there are so many options. Bye, Madam Adela. Mami, nakanin na ka sa Iligan City. Gaid niya ako sa imong address, ma'am, kay na ako'y padala. Hope you're gonna like it. Okay, Ching. And also regards to your husband. Iligan City. Kuan ra ko. Dipolog, Sharisindangan, o letter O. So, itong kabalo na sa Madam Rofina Adler dito ko siyang pag-umangkon. Si Madam Cheryl, discolor sa ito ilang lugar, Ormoc, adili Ormoc. Saan ang Mindanao nga letter o gasugod ma? Orok dili Orokita. Asa itong giad nga lugar? Ayumi Munoz, hi! Osamis, yeah.
I visited those damis last time because I was invited by Madam Cherry. Just Calyar and you can give stars if you have money from GCash. Ah, okay. Always sneaking for food, always hungry. That's the nature of our Persian cat. Later, ako ni silang paimnon og milk. Kaya na nag-sponsor nila para palit og milk. Nasosyal ni sila karon no. Palangga ni silang Madam Nats, Marianita Kuhn. Nausa. Kay lutuan ra ka. Nangawit. Jam. Day ka. Hello. Ba? Where you going? That's my Sigbin. There, my Sigbin. If you want to avail our Persian cat, you can drop me a message. Pamain na lang, pamain. What's your problem? I'm always having a problem with you cats. Come on. What you gonna do if we're falling in love? Wala na yung sabon, ma? Aha ng Tide. So, rich people, our soap for hand washing, the brand is Tide. So we use Tide powder in hand washing. You know, Tide powder. I know, it's Ariel Downy. 99.9% removes germs. So this is very good in hand washing. So it can kill 99.9% of germs. Kakute man ni Ming Ming mo i-shout Madam kauban ako diri Saudi Arabia po. Hi Jade Marie Gozi. Hi Ling. Ling, have you tried washing your hands using Ariel Downy that can kill 99% of germs? And it's a double packet because there's a 50% more additional. Hi Dick, and to your office mates. Huh? Tanlog ka. Dugay mawala ng tanlog. Doon, makalito pag lumasak ito ay kuhaan. So, realization, don't use powder because it's very sliding. Use used oil. Dili gyapon Kenneth Glenchuno, dili gyapon 100% madam. Well, it's just like love. You given everything to him, to her, but there's only 1% that she cannot appreciate that can cause trouble. Wala po na siya sa sabon o sa alcohol. Well, di perfect aning kalibutan na. Kung di magali perfect ang mga sabon o shampoo, wala gaguol sila, kaya mo sila kakaum. Hi! Ako mga Sigbin there. Yeah, I use it as a feminine wash. Oh, Ling! Grabe ka, Ling, ha? Feminine wash, good, Ling. Kung sa pagtusi mo, Ling, labhonon. Grabe, Ling, my friend. So, we will transfer to the Pantawan balcony. Naku i-share ninyo this morning. Nahibalo na day ko how to propagate this what we call plant. Pero wala ko nalipay ni. Day, alayon ko kuha atong bangko sa day. Nanay sandigan day kay gabit-bit kong daghan ka day, you know.
So wala ko ga turmeric karon because I feel like my bones are not strong anymore. So I sent you 145 stars, Reinhardt Yagma. Thank you. Hi Joanne Rodriguez J. Isang at yun ang soda ni mother. Yeah. Ano na mga rich people, isang at. So, kabalo din kung saan ako pag-propagate ni, pero ang iyang ugat man good is sida tanaw ba ang ugat? Di ba ang iyang ugat is naka-elevate? Maybe gamay ang iyaha nga butanganan, gamay ang iyaha nga pat. Muna dili ka healthy ang dahon, look at. Pero sige gyapon siya og panahon. But if you look at the leaves, ang iyang leaves, wala siya dili healthy. See that? Dili healthy. Kaya actually, taas ang iyang roots sa ilalom. Share lang na ako, no? Diha mag nakaingon nga, kinahanglan nimo siyang i-cut ang iyang roots, kana murag iyang pinaka-source. Imo siya i-chop, murag kag magputol og balanghoy, and then imong i-plant. At first, wala ko nito, oh. Masig mamatay niya kay ang pinaka-root ba ang imong giputol. But then, pagkahuman kila ni na siya, dili siya healthy. Unlike aning akong usa, no. Hi Maria. Later magdecorate ko patay na pod. Marianita Con, how are you, madam? Joanne, Mario, your Royal Highness. So, mamani siya, no? Dili siya healthy. Unya, nag-uol ko. Unlike aning usa, healthy kayo. Very healthy. You will know and you will notice nga ang plant healthy kung dark green ang iyang leaves. Nag-bloom na ni sila diri. Pero syempre, gahuot ni sila because we don't have space for new messages. So magahuot na sila. Unlike aning akong usa, look at the leaves, di ba? Antad kay ang leaves. Very, very healthy. Ma'am, ang plant na orchids, gilahat oy as long as balay sa Manila, yami be, barangon to piste. Unsay gilahat, gikawat, di ba niyo kung akong giputlan siya og roots. Ang roots nga akong giputol, actually ang naora siya, oh. See that? Duha ka buok ang saha. So meaning to say, kuan gud ay kanang putlon na rin ang ugat, and then you need to replant, and okay na. Muni ang bouquet sa among bride kagahapon. Wala na, guba na. Muni ang iyahang nga bouquet. It's a combination of stargazer, roses, goldenrod, and special nga leaves. And girap siya og dark nga cloth. Pero wala siya lami lang tawon kay nalaya na. So mani among decoration kagahapong adlaw, that's why medyo luya ta karon. So na siya. So kung ganahan day ka magpadaghan ani nga plant, which is very expensive na karon, especially kung dako na kay siya. Kung ganahan po ka nga healthy siya nga lantawon, kinahanglang imo siyang ibutang sa dako nga masitira. Dili ko expert pero based ra sa akong ginabuhat, pag ibutang nimo siya dako kaayo, actually this is laton. Dako ni nga sudlan na baril ni siya nabuslot naman sa upper part o sa ilalom na ibuslot. So gikat na lang and then giukal sa iyang gamay nga pad, gibutang diri og balik, butang diri. So muna siya healthy kay siya. So kinahanglan di ay nga ang iyang ugat nakabutang tanan sa yuta, walay makita nga ugat. Kay once na ugat nga makita,
based sa akong nakitaan sa usa nga tanom, dili siya healthy. Thank you so much, Reinhardt Yagma, for your 50 stars. Gikawat? Nga gikawat man. Wala gabantay sa balay. Emily Arches, kanindot sa imong tanom. Thank you, Lauren Dungog. Ma'am, really nice kayo mga plants. Be, amping baya kanunay po. Salamat, Jade Marie. Ayomi ka nice. So, muna yung nakadiferensya. Kung ang iyang ugat sa plants is nakaantad na. See that? So, dili healthy ang iyang leaves kung makita ang mga roots. So, that's the, what we call the advantage and disadvantages. Thank you, Reinhardt, for sending 250 stars for sharing your blessings. Dick, og bayi plantita, og laki plantito. Plantiti. Duha, actually naman ko na siya ling. Kung lalaki, babae, plantita. Kung babae, plantito. Kung bayot, plantiti. O, for auntie, plantiti. Daw kay eyebags kay walay pahuway kay kasrakit. Muna among street. Kita naman sa among lugar. Mga diba. So okay lang gano'y mag-party-party dili kay among mga balay lagyo kay sa katananday. Akong aloe vera murag ng luod kay wa na siya mukatay. Oh, basta di na siya mukatay. Meaning to say, wa siya niangay sa lugar or sa soil, nga imong gihatag or sa vitamins. Chris Marlon Morales, Duke's Place, Sibulan, Chris Marlon. So, muna among paadto sa highway, National Highway. Mapo na siya pag pinadto sa dagat. So, doon kami sa dagat, girl. Yapo ko yung mga tanom diri o. Na. And then, kanis siya kinahanglan na guna ko siyang ibalhin. Ibalhin kay namatay na gyud siya, girl. Kita magdaghang kang kalat diha kana nga boxes. Kagabi mga alas almost 12 na nahuman og diskarga sa mga bulak para mga gamit decorate sa kastal. So wala pa siya nahipos. Kapoy pag hipos kay sakit pang lawas. So namatay siya, luoy kaayo. Actually, igsuon ni siya ani oh. Yan ang brother, twin brother. Unya kay wala may space kay mukatay man ni siya dako kay ang dahon ba. So nalata. Pero wa pa gud siya ni give up. Sige na siyang nanghatag og hope to survive and to live again. So para maka-recover ni siya, ato na siyang ibutang diri na area. Limpyuhan na nako ni siya pohon. Hindi na ko busy. Hindi maguna siya ganag-init kayo pa. Once mainitan niya mo, musuki siya, maghikog siya. And that's what we call sacrifice. So much for that. Welcome to the second part of our online class for today. Huwag na iniabot nga Shopee. Unsa na? Alvin. Unsa yung i-order? Pilay balayran? Na, si Mukmuk. Ni-order Shopee. Naba mo igbalayan. Divers, cup, sewing. Asa? Pila ni Dong? What? Daiwa may dinosaur. Paniper po. I-deliver siya ako pag umahan ko ni order. Kung po siya paniper, unsa po siya mag-deliver kay Kondisyon kayo. kondisyon ay ayan dong kay. Mas kapuan. Kisa. Kondisyon. Asan O kagahapon unsa man ni kabahin. Divers mo. Divers mo yan, guys. Ay kalo ni. Pila ni?
1299. Yawang daku. Ay, nasa lala, day. Kuha sa 1.5 dito, day. Ano siya ito? Ano siya galing uban? Driver's cup plus na pa steering. Ano na siya? Siring. Siring. Sirens. Sama ka ba? Di na ako Denmark. Yan, wala po ko. Dito sa kantil isa. Oh, sa ito sila gikuha. Paman pa may gabi. Wala ka na ito? Ako gadi correct. Ikaw ka dito. Di sa pagili ikaw. Nadakong lalay. Pwede rap. Wine. Ilang lang lang yung mga bodyguard ay. Ilang lang og sikuan. Nilwin. Yeah. Alay sa tag 1.5 day. Ano nito ka makabutan naman to. Kita matulog. Ay, hindi ka oh. Ang tagian ni kay to pa ng instruction pa. Wala siya gadahom karon maabot yung delivery pinasagad ko ni order. Nagsusubunan pa. Asa pa gikan ga deliver? Nakita man ang uming dito. Tapos barangay. Station doon sila. Sa Mandron, Hoy Base Ano bus. man ang warehouse dito bang kulutan? Na di bang kulot ang warehouse? Hindi yan. Ah, dapit. Katong karang galingan. Kaya ba kung tayo na wide diha? Dara kamok-mok no. Order. Order pinasagad. Abot kalo dago di order. Ano? Ay, sikat ako. 201 yung sa punto. Naiwan ng Wow, pang snack. Ay, pwede mo kasi mga vlog diya. Akong friend, ga-deliver siya. Uwa po siya paniper. Unsa po ni siyang gadali po siya. Iya po kong tintalon anang bago pang sayo pas kabuntag. Ay, nagko. Sige dong. Ayaw, abrihi ka iya man na. Wala, ayaw, abrihi ng diliin niya. You don't have any manners and right conduct. When you receive a package that belong to you, don't open. Pay respect to the owner of the package because the owner will get angry if you will open it ahead of time without any permission coming from the owner of the packages. may jud imong giuna og tan-aw iyang pundilyo. Abti ko when it comes to that matter, the nets, makabantay dayon ko. First step pa lang niya, pag entrance, nakita na ko, ni ko isa dong, may gali kay friend ni. Ug nalaing tawoy nakita sa iyang open nga sipa, galayan akong kabuhi at tikos. Mo ako giatake huba. Pa-shoutout from Liluan, Maria Nova, Dick, Bason, guwapo na, pakita sa nawong. Mo galing gitabunan iyang nawong, kay mahadlok siya pareho ra mi itsura. Kabalo siya nimo, maong ready na siya. May tatog walay tawo diri, kay amo na po lamang ilahos na lang namo tinets. Naama po yung mga tawo diri sa balay. Pungsoy plam. Di apod ako dire sayo sa house sa Leyte, dagang orchids, pero Manila gipangawa mahal maya mga orchids. Maulagi mahal ang orchids, and orchids is very choosy kung ganahan ba siya init, ganahan ba siya bugnaw. Mr. Street paingon diretso Ilabibot na baro going Idbabaw. No, our is the last crossing. Nagwidening naman di ay dinha madam, oo, ang among local government diri together with the projects of the national nakaambit in taon meeting nagpakanal na Jenweb, shoutout ka ni mo Dayang Alsha, daghang salamat sa 50 stars Madam Jenweb. Yeah, ako Madam Pod mabunyagan podkos bayot maestro sa Norso kay wa pod ka paniper. Adyo at dila ko siyang friend, so kung friend na nimo dila offensive na niya kay barkada, at least ikaw unang nibuyag in a nice way po ya kabalor po siya nga dili ta serious pagkatawo. Josel Abis, Belinda Cañete from Bahrain, how are you? Kay nawala pa tayo tawo diri tenets. The next thing that will happen,
he will go home with extra money in his pocket. Because you know what? Temptation will strike you from nowhere. Wala dili makita because the face is covered with face mask. Hi Leah Suribos, Maria Balbalun Judtus Dalan. Head to yes. Kaya naman na kinahanglan dyan pag abot sa bisita, lantawon ko na nimo, especially if mga delivery, mga not familiar to yung tawon ko na nimo head to toe. Kaya you know, nowadays there are so many scammers along the way for you to be aware of. Gracia na unta to day Joan Mika Ponce. Ikaw ra jud gadala og hila sa kasal kahapon Ma'am Ellie sa Julie and Aljim wedding. Ikaw ra jud nakapasadya Irish King Bantoto Tanido. Salamat. Miss kag init ka isang tanan. Akong totoy munas-munas nas ginhawak kay gangot na ka ito mga noog ug mga panapton. But then the show must go on. Kay gibayran man ta para mo serbisyo, hala man serbisyo ta. May equivalent sa atong ipangayo nga kwarta. That's it. What you receive is what you give. Wow. So at this point in time, ladies and gentlemen, to our friends out there, we are now opening our borderlines for your question and answer portion. So it could be personal, physical, emotional, or simply you can share your problems. For the yum-yums, I cannot do yum-yums for today because my brains are very, stressed out for 2 days straight work. Almost 24/7. So I can answer questions if you want, if you have. Pagsulay sa'yo sa kabuntagon ang tentasyon. Yes, Tinets, sometimes temptations will arrive early in the morning, sometimes late in the evening, depending on the situation and the budgeting that you have. I'm okay. Ikaw po, kumusta po? Okay lang dyan ko, Belinda Cañete. I'm doing great today. And I hope and pray that everybody's doing great for today and you're enjoying your expensive life like me wearing my Louis Vuitton t-shirt worth 110 pesos right at the Mercado. Big help baya na sa ilaha madam kung may extra money ka ihatag with extra service. 12 this fiesta na madam. Yes, I'm counting and I'm preparing for the decoration of Señor San Isidro Labrador this coming May 13. Usually, kung naay mag-deliver diri, kung naay kwaki or naay kape, na ako na lang ihatag ng sukli, or kung natin extra, mahatag kong 50, little amount that can make happy, that can create a ripple of happiness to those people. Because sometimes when you receive anything, amount, gifts, present, without expecting to have it, that's the best experience and that's the best feeling in the world, being happy, receiving blessings without knowing that you will have one. Wow. Thank you so much sa ating mga star senders for sharing your 1,451 stars with Ma'am Ellie. I love you all. And thank you so much for always sharing your blessings with me. And of course, Tinets, I was able to claim the blessings nga imong gihatag kanako and I'm naglahi ko og certain amount para ako i-donate niya pohon sa decoration. Yeah, because I always believe that when you decorate, when you offer little sacrifices, and you offer your skills to our favorite saints, double blessings will come back to you. Nindot ang inyong door teacher, yeah, that is 10,000 to 15,000. Taka dik ang ilong. Sama, daling. Ikaw, good, Ling. I miss you, Ling.
Nitubo na kaling. Ang among door, can you see that? We have 2 doorknobs. Kaya ano ng mga rich people, kinahanglang tagduhang yung doorknob kana nasa kana. Kay sayo pagkagama giusban dis ilal. Ha? Pinasagad pagkagama kay di mang pagkadok-dok. Pauling Dumagat, kumusta ato pagpanarbaho diha sa Coast Guard? Bilib kay ko nimo ling, miss kag maba kay kaling sukol ko kag training sa Coast Guard ling. Unsa gyud mong sekreto ling? May kinadawat ka diyang trabaho aling nga maldita man kay kaling. Wala may mga pangutana sa live, so if you have some questions, just type it down. You type it down. The chef is loving. So later, kapaabot ako sa abiso ni Madam. We'll go to Dumaguete para mag-decorate og patay. So, Dick, regards ko Saint Kenny o Saint Clair. Unsa man na sila day? Unsa ilang mga kanaa sa kinabuhi? Ikapoy jud kay ko. Mary Jane Sineneng, thank you for watching. 10:54. Pa-shout out ko ni Verances that's coming from Kent Japet Liego. So, our borders is now open for your questions, clarifications before we will end this session for this morning. Good morning, Madam Catherine Escobedo. How are you today? How's life after all? Mario, do you have any question? Rarang? Mario, do you have any question? Jayan Morados Ayanko. Glina Ayanko sa Buntis Bagong. Hi Ayanko family, thank you for watching. So murag okay na tatanan no. Pagkaragot tayo mga pangutana sa kinabuhi. Vera Noel. Shout out from Pasig. Madam, gilantaw na ako imo live ag sa December kato nag-vigil mo og patay. Daghan ko nakatunan. Like what? Joanne, unsa may kabahin? Nag-vigil mi og patay. Ay, oo. We used to vigil o niya. Lahat may mag-vigil kay masimig pangatawa. To is the family. Wala may nangatawa nga yaga-yaga. Basta galit na ikamatay. For example, family members of the crowd, of the group. Magatapok mi dayong we will discuss. Wala, mga past tense, mga funny moments, dahil magbugamit pangatawa. Diha sa haya, dili siya yaga-yaga. Mura siya kanang, para po ang vibes sa environment ga very solemn, very serious. Kanang, syempre kamatchan guna, everybody's melancholic, lonely, in pain. Pero, in other way around, maana mi, magbugamit pangatawa, dahil mag-istorya mi together with the family, unsay mga past. For example, kaila na mo ng namatay, maghisgot mi, mga kabuang sa una, dahil mga tawa, and it gives good vibes to the family, and then at least man lang in that way, we can ease the pain. Tinuod na. Samot nagkaila na mo ni Panaw. Together with the family, mangapi, mang biskwit, magdulsit, chichirya, mga kalamitas kamatcha, no? Wala mga tawa, discussing the past, unsa siya sa una, mga kabuang, mga pakanaas. Dapat inanapa na, no? I've been doing that for quite some times na usahay gali pag human sa lubong. Inviteon ko nila yung mga unang tibok family. Wala like visitors, kanang immediate family lang dyan. Wala ka na kasatunga. You don't know what to do, but mga tanaw sila, ma'am, tubag na ka. Wala na, masadya ratanan. Hinana ra. Diba?
Hi Joyax, kumusta ka day? Kumusta diya sa Hong Kong? I will donate Ma'am Ellie og sa amo pod kay pareho ta og patron. Thank you Ma'am Ellie na naisip mo rin na gahinan para sa mga flowers pohon. Yeah, because that's our devotion naman good tenets. Kinahanglan gyud ato ipadayon mintras basko kusgan mintras gihatag pa nako ang tahas nga ako mo decorate because mga pila naman ka years, mga 5 years na tingali kapin or padulong na 6 before ni Bia to among pare iningon siya nga Ma'am Ellie ikaw akong padekorito na ana and use mga kuan, mga root crops, mga farm products ayaw na kay gamit butang kag mga bulak gamay ra pero daghana gud ang mga farm products at sukad ato hangtod karon kung dili mausob ako lang gyapon ang nagitahasan sa mo decorate so ampo pud ta niya gitagaan pud tag mga blessings tenets you know that because you're a very religious woman that when we pray for our patron saints daghan gong mahitabo nga mga grasya sa atong kinabuhi daghan mga pag-ampo nga matubag daghan nga imposible nga mahimong posible so I believe in that ako ra po na siya because not everybody mutuo sa ilang nga pamaagi. So ako nituo man ko nga pamaagi. So ako na lang i-dedicate po ang time nga ihatag na ko og namatay gamayng skills decorate charot. Di ba Josephine? To ara late na pod. Mayong buntag Joyax. Daghan tay kaayo mga gwapo ato Ma'am Ili. Yes, there are so many handsome boys and girls singing lanterns on the street. Paul Ma'am Eli, nakaadto na di ay ka si Palay City. What year man to og nag-unsa man ka didto nga time sa ako nga place. We were invited by the mayor to perform during their municipal event. So ang ako ang bossing, siya gadala sa event sa Negros Oriental. So I was one of the performer. So nakaadto ko dito and I can never forget si Palay. Kay dito ko first time nga nabundak og nikoto ning akong panakyuran hangtod karon kay ang sipalay nga stage is simento unya na ko'y act dito nga mag slow motion kun may sa lalaki murami gaabot sa baybayon pagkahuman mulayat ko iya kong salon og wala ko niya sala ang iyang gibuhat paghikap niya na akong gi-wrestling, akong gibundak. So, nikoto akong likod. Pero, syempre, di pa ni mo na ma-feel kay napaka sa pinaka-intense nga moment sa imong performance. The show must go on after 2 days. Nanakit na akong tibok kalawas. Ellen Batark, hi, true. Magkapag-good vibes, yun na. Hi, Paul. Rose Amor, salamat kayo sa 50 stars, Rose Amor. Thank you for sharing your stars. Brendan Beruch, mag-boyfriend reveal. Basog na Saint Labrador, same fiesta day. Tamam. Asa kayo inyok, ay, late pa po, di ba late po kakatirin? Iyong love, kayo tika. Oh, panglugod. Oo, daghan kay kagahapon pa ko ligo-go. Daghan kay kung brother. Abog kay kagahapon pa ko ligo so. Lami man po nang wa patakaligo atong hinay-hinayog hilod-hilod ng atong mga dalikdi kay para magkawala. May Cueva. Shoutout kanimo Cheryl Boloron. Salamat sa 45 stars. Wow. That good idea kay sa Pulos Bulak. Kaya ang patron nato mag-uumaman siya. Nice to know. Ako ning i-suggest. Yeah. Yes, tenets. Bananas, mga butong, mais, o makatiming wala pag-harvest ang humay. Magkuha mi og humay. De mga amote, balanghoy, everything nga makita namo nga available ana nga time. Muna among gi-offer dito sa altar. Watching from Zamboanga City, Darna Apaw. Watching from Cebu City, Cheryl Boloron. Ahay, walay klaro po di ay itong tawhana oy. Luoya po, mao di ay ito nahitabo. Thanks. Yes, Paul.
Agusan. Ay, Agusan. Panulit ang patron saint sa Agusa. Lorne Quinones, Kenneth Franco, shout out Brody na to. O, Jones, Sandro Truman. Sumauna siya ang mga kasikas na ako for this coming. Ang tinuod gyud na kay kabalo mo, nag-ampog gyud ko nga senior, panabangan mo ako, naata karon sa pandemic, lisod kay makakitag racket, lisod kay makitag kwarta karon, magkuanta ginagmay tag hikay-hikay, muhalad mi, basod pud untag tagaan minimo og racket sa mga umalabot nga adlaw. And true enough, kagahapong adlaw ni aging adlaw na halinan kog balon, giabangan ako mga gamit, nakakasal ko, naka-MC ko, and then karon pod dayong kapahuway og 7, 8 og 9 back to work, diba? Lami kaayo. Ako ra to siyang giampo. Pero basta wala damha, out of nowhere, nare mo contact nimo, madam. Pa-decorate ko diri madam, pa-MC diri madam, pag malipay po tanong, kana mga blessings lagi. So there's nothing impossible when you pray for something, mahitabo gud siya. Sa una, akong mga daghang gipamistahan diya sa Buanguita, Ma'am Eli, ilaha pod ka Ma'am Glyza Rapal, maglakaw sa kahumayan, mga hubog na, ay Glyza, best friends kay aming Glyza, unya kauban mi sa trabaho ni Glyza, sa unang dili pa siya busy iyang mga Junakis. Sa Tornino, Gardilin, Junil Rapal, Pasita Rapal, kami rang mga dugua. If untay pandemic, daghan na sad untang artista mga tug Dumaguete for Mayflower Festival. And same here sa Cebu. Correct, Paul. Nindot na imo main door, Ma'am Ellie. Correct. Kabante ko ka Joyax, no? Nakasubaybay jud ka sa akong changes sa life. The changes in my life. Ma-Aurora Coven, salamat kay sa 45 stars sa tanang star standard. So maog yun na siya mga panghitabo sa kinabuhian. Aside from mga blessings nga ato pangayon, kuan gyud ako rang giampo kay laagan kay ko aning pang racket siko katubag daghang tawo. Ako rang giampo kanunay tinets kanang tagaan gud ta good health. Moro gyud na above all good health. Kay with our strength, makita ra jud tag kwarta. With our effort, makita ra jud tag kwarta. Pero kung ato ng lawas, daghan akong dalikdik. Ganahan kay kong pang dalikdik, kay wag jud ko iligo. Pero kung lawas na gali, wala na tay kuan gyud lisod. Basta magtigom para sa rainy season. Yes. That's what I'm doing. Magatigom ang kotinets and then by December, usa na ako kuan akong biskwit nga gitag tigumag 20-20, gis. Little amounts kay lami naman ng little amount nga imo tigom-tigom kay limot-limutan ra man na nimo. Muna giingon sa kantang rainy days on Mondays always in my mind. Oh, tinuod natin tigom-tigom gud ta kay dili good tanang adlaw siging ga bunok ang ulan. Naagoy sundown ingon pa sa mo diri ka ng sundown season of drought. Init, walay manulod ka grasya. Yes, maupod na health ang most important juday, correct. Tinuod ko na tines. Happy ko sa tarang improvement ni mo Ma'am Ellie. Salamat kay Dai Joyax. You are one of the individuals diri sa atong online class. Mga friendship nga nakita agud sa mga kabag-uhan. Kay kinahanglan jud na gamay kabag-uhan. Pintura na lang kulang ma'am, samot na kagwapa mao. Di sa tapasagad og pintal day katirin kay basig atong kwarta tamanas unahan makabang atong balay. Madam Tiana Aldanesi, we are in MECQ. Good morning. Wow. Nice to hear that at least. Dili na kaayo higpit. Oo. Kanang tarong dako sa biskwit. Yes. Ang itong plastic latinets. Nagdako. The last time, ilo kay ko. The last time nakatigom ko og kuan, mga piso-piso ra gud nakatigom ko og 15,000. 14, 15 basta na ana. Kanang tarong dagko. Kawayon na lamang tinets os kabulos para sa atong bamboo funeral homes.
Roxanne Lara, hi ma'am. Kita ko kahapon sa kasal, manang Julie Bantuto. Ni-attend ka, day? That's why, love you, Ma'am Ellie. Very good, you ka. Dapat very good ra gyud ta kay we are sinners. We are sinners by nature, pero magpaka very good gyud ta, no? Kay at least man lang kung timbangon ta dito sa langit, dapat ko tay gamay very good tinets. Dili good puro very bad. Dapat gamay very good. Ganahan kay ko imong definition about success, ma'am. Gikopya good nako to. Sure ka, ay rag tuo kayo nako, day. Actually, being successful is being happy. Wala? Because when you're happy with your job, no matter how small, no matter how big is your salary, but you are happy and satisfied, you are successful. Rank, position is our gitawag nato kanang ato pananaw pag ka nga dako successful siya kay dako kay siya ranggo. No, it's not para nako. No, it's not. It's the happiness that you can acquire, and everything that you do makes you a successful person. Kung sa mapukag dako kay kagrangko, di po ka malipayon sa imong kinabuhi, so you are not successful. There is something in you nga wa nimo na achieve. Kay ang success magud ka nang imong na-achieve. I don't know, ako ora po na. Basta apply ko agent sa imo business niya. Palista ka ni Tinets kay siya manager. I-shave imong ilok, madam. Hi, Perla Johnson and Eduardo. Ay, wala na siya. Normal na siya. At least, importante, puti, tag ilok. Muna gitawag, what is beauty? If your ilok is dirty. Bahala na lang. Bahalag lagom kag tigol, importante, puti kag ilok. Demandin na, what is beauty if your ilok is dirty? LC si Mafranca Maturan, si Aw kaayo kagahapon sa kasal, Ma'am Ellie, makatawa ko sa imong gitugpo-tugpo. Nawala tong duha ka panty, day. Swerte tong nakasalo ato, day. Sao na lang pantiha. Oh, kay namalit ko na to mga brand pa. Babae, baya ka, madam. Ay, ginoo ko dong. Dili jo ko mo claim anak bayot ra gyud ko dong. Ay ako himuag babae dong kay ilaliman ka babae nya ina itsura ko sa man ko dong napabiyaan sa akong ginikanan, wa ko pabakunahe. Latay kay no babae ko no mang shave ko no ko kay babae gud ko no ko. Sige, mang shave ko limpyo kay kog ilok, di akong nawungin ani. Unsa man ko napas mo ko? Wa ko kaligo, nahutdan kog tubig. Mo ni resulta, gibulad sa init sa ginikana. Sama? Ako ba siyang kasabaan? 300. Ay mo siya. Sang sip daw kag dungo po kung 900 di mo ngingon. Sang buwan ka 300 ra. Na nga, sorry. Ihatag na niya, regalo kay birthday niya ron. Di pa siya mo daw. Di ko ako na nang ihatag nimo. Naningos Ma'am Ail. Ihatag ra, dugang imo. Papalit siya balon. Pulo ka ba? Sangil ra ng iya. Kuan, yang kauban ba? Sige ding. Ihatag ra niya kay birthday man niya ron. Ah. Yung pulo ka balon. Oh, pulo ba? 5 times 10. 20. Akong giaway to akong usang anak kay pasagad drag presyoan ng iyang trabaho, but then anyway, miscommunication sometimes. Pasagad na tagyawi o de mao. Nya kay nalatay naman akong findings kay nganong pasagad presyoan ng overpricing. So yun na lang siya ihatag na kay papalitin nagtanduay man na lang malipay siyang birthday kaya akong gipaguol kagapong adlaw. Ibalik na ako, maproblema ba pwede na ako na. Buyag! Mugpay 1.5 ra ako gahapon. Ma'am Eli, mantigo ba daw ka masuko ingon ako mama bebe kay magsige raman kag smile? Of course! Nasuko na kay ko kagahapon kay ga-overprice ko pero sa trabaho lang. Kana bang you don't get what you paid for.
Masuko nga masuko. Unsa nga level? Siyempre, sa trabaho magud lahi ng level nga kasuko sa trabaho kay tanan gud ta naning kamot nga maka-deliver ta sa butang nga dapat i-deliver. So kung ikaw naning kamot ka diri imong kauban kapatanga-tanga siya so masuko ka. But then within the workplace. Pero kung masuko ko personal, mawa po ko masuko, unsa ko kasuka. Human as we are, we have emotions and feelings. So, masuko gyud ta. Mo na guna pero katong kasuko nga over pug ka isa nga tanan. Ako mo prangka man gud ko pag dili ko kauyon, mo prangka ra ko din. Usara ka agi din okay na pug ko. Ano ra? From Toronto, bad de kong taga Zamboanga del Norte. Blanche Tumale, hi. Kanang may makita kang na-accomplish jud, happy means you're in good state. Dili happy na sa wrong level. Pulo sinister ang utok. Musa sinister tinets? May gani giniingon ma'am nawong sana giampingan ang ilok gipasagdan. What is beauty if you're kilikili? Ay, hi TBB, taga-asas TBB Irish. Pero baho-baho na siya kay sabi ako kaligo. O naka-income na pukor sa akong balon 100 pesos. Ano ragon na. Money, money, money. Makes you funny. And maginagmay negosyo may nalamang dry. Aram Adapan your ganado from Thailand. Sawari ka. Kapong ka. Tarita Arisgado. Mag-atang-atang ako dito pantawan sa kay. Murag diskusina, walay mo sulod nga kwarta. As pantawan, tingali ko mag-atang-atang kay murag daghang blessings. It's good to be frank, Madam Ellie. Danto, ugom-ugom ya. Prangkahanay para sa kaagira. Dili jud ko tanaw nimo, ma'am. Malipay lang ko. Sige lang ko tanaw nimo, ma'am. Ellen Ibarra Bagtag. Meaning, asa to ako mga dogs. Ano siya kay, kinahanglan prangka ka, kay para kasara, pag nalain ka din. O di siya kadawat, sala na niya, di siya kadawat. Nga sayop manggod po. Di po ka mga saba. Lahi po na nga saba, kagwa ka insaktong katarungan. Pero you're in good faith, nya kabalod yung ka nga sayop good, di sayop good. Ang sayop good. Di good pwede nato ng inon nga dili sayop. At least the next time around, mahibalo na siya. Noted na niya nga. Kung mag-ingunani pa ko, mga saba yun ni si Madam Elie. Kay, maldita ko na siya. Pero lahi nga, kuan level of difficulty lahi. Tilane Plaza, Eduardo, Oriana, Zuzu, kay going old na jud, tigom na jud dam kay going old. Ginoo ko dong. Kung tigumanay pod lamang dong, ning beauty ha dong, kay di pod mahalin og laki dong, itigom na lang nako akong kwarta dong. Tikalig, nahalinon pa ko og laki, wala gyud. Hurot atong tinigom pati balhibos ilok, apil og kaprinda. Unsaon pag send og stars, madam, dapat na kay up, dapat na ra kay extra nga load. Sinister, harmful, evils is happening ba? Not good. Sinister. What in a sinister, romantic. I hope this gotta be. It says Arthur's in love. Babes Wallace. Basta na yung balon. Asa tong imong kuan mo? Tong pump na ano? Ag electric pump dia. Agat nung karaan nga pump. Dahil na Scooby, regalo ra nako na niya. Painom man dagoy mo niya apil. Ningon bi ako gabi mo dai siyang ga pangayog dako kaayo kay birthday niya. Linga sa kaisa. Evils. Sometimes I am sinister. Sinister romantic. Jelen Fuentes Langyo, salamat doy sa 45 stars. Ina news mama ilipalitan ni magtanjo ay og redder pero paim nun ming langling. Karde, magsus pa may.
Magsug ba day mo? Ina, wa ka nang invite. Kaya magpa-invite po day ko. Dahil salamat kayo sa mga star senders. Ako sa pasalamatan ang mga star senders kay basig malain niya sila. Di na sila manghatag og stars in the future. Sa paha. Imo nang uyab teacher, naginuo ko ako ng mga bata-bata sa trabaho day. Ikaw Maria, kung unsa mo makita, imo like i-relate sa mga tawhanon nga panghuna-huna. Oo, mga trabahante. Mga kauban ako sa trabaho. Day. Bet. Palihog ta atong kuan day. Charger na ako daw ka extension day kay 1% na lang ko day. Maluoy ka day. Pagdali day kay naod day. Mapalo lang ko di day. Alitay, mapalo na day. Nas katri ako ka day. Nas room 52. Nas room 52 ng akong kuang. Inalala kay lubat na ko. Alam mo palit kong charger karong adla. Ako mga pag-umangkon kay gapapa na ako. Magminyo pa daay ko. Di na ako magminyo kay papa nilang